Iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo ya FM mu biyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Chancellor Abimana. Umwiriwe mwese bakunzi ba BBC gahuza miryango, turi kuwa gatanu igenekerezo rya 19 ukwezi no kuwa gatandatu umwaka n'ibihumbi 2026. Mu ncamake y'amakuru tugiye kubashikiriza. Mu Rwanda sentare nkuru yatesheje agaciro igisaba c'umumenyesha makuru Theoneste Nsengimana yasaba gufungurwa vy'agatekanyo kubera agwaye, naho mu Burundi President Ndayishimiye ari mu masengesho yo guhimbaza imyaka 6 amaze ku butegetsi. Yamarango ntacarakora. Iyi myaka 6 mbere no babwira mbere ko ataco ndakora kuko nariko ndiga narose diplome rero. Muri aya makuru kandi mu mikino Mexique yabaye igihugu cya mbere kubona itike yo gukomeza mu gikombe cy'isi, ayo n'ayandi menshi ntabacike gendi Yves Bucyana. Tubafitiye kandi n'ikiganiro waza muganga ku guhomesha amenyo. Aya makuru ahagarariwe na Latifa Mutesi. Ari kidonido ni nyuma y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi dushikirizwa na Anne Marie niwe mwiza. Umutegetsi muri Amerika yabwiye BBC ko Israel na Hezbollah bameranyijwe guhagarika imirwano. Umuvugizi w'ingabo za Israel yavuze ko agahenge katangiye kubahirizwa ariko ko biteguye gusubukura ibikorwa by'intambara mu gihe babisabwa. Uwo mwanzuro wo guhagarika imirwano wafashwe nyuma y'uko impungenge zagaragajwe zo gukomeza imirwano muri Libani byari guhungabanya amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono hagati ya Amerika na Iran. Libani yatangaje ko ibitero bya nyuma bya Israel byahitanye abantu 18 mu gihe Israel yo yavuze ko yari irimo kwihorera nyuma yuko abasirikare bayo bane bishwe na Hezbollah. Ku rundi ruhande ariko ibiganiro by'imbona nkubone hagati ya Amerika na Iran byagombaga gutangira kuri uyu wa gatanu mu Busuwisi nabyo byasubitswe. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubutaliyani Antonio Tajani yahagaritse urugendo yagombaga kugirira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi weekend, akaba ashinja Perezida Trump gutangaza amagambo asuzuguza Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani. Bivuga ko Trump yabwiye televiziyo yo mu Butaliyani ko Meloni yamwingingiye ko bafatana ifoto mu nama ya G7 yaberaga mu Bufaransa. Tajani yavuze ko ayo magambo akomeye kandi ateye agahinda. Meloni we yahakanye ko yaba yarasabye Trump ko bifotozanya, avuga ko ayo magambo ari ibihuha kuko Trump yatangaje bitari ukuri kandi katigeze amwingingira ngo bafate ifoto, ndetse ko n'Ubutaliyani butigeze busaba icyo kintu. Guverinoma y'amahoro y'ubumwe yashyizweho n'inyeshyamba muri Sudani yatangaje ko ihagaritse ibikorwa by'umuryango MSF mu bice byose bigenzurwa na RSF. Icyabiteye reka tucyumve mu nkuru ya Thomas Mukhwana mu ijwi rya Juventine Muragishe Marie. Iki cyemezo cyafashwe nyuma y'iperereza ryimbitse muri MSF cyagaragaje ibikorwa by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina byakozwe na bamwe mu bakozi bayo mu nkambi z'impunzi muri Chad ahacumbitse abanyasudani bahunze intambara. Ni itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisitiri w'Intebe muri Guverinoma y'amahoro n'ubumwe, yavuze ko guhagarika ibikorwa bya MSF bigamije gutuma hakorwa iperereza ryimbitse kuri ibyo birego. Mu cyumweru gishize MSF yatangaje ko yakoze iperereza ku birego 59 bitandukanye byaregwagamo abakozi bayo n'abandi bakoranaga. Muri ibyo birego harimo n'ibivuga ko abakobwa batarageza ku myaka y'ubukure basabwaga kubanza gukora imibonano mpuzabitsina n'abakozi kugira ngo babone guhabwa amafunguro abatunga. Minisiteri y'ingabo ya Afghanistan yatangaje ko ingabo zayo zirwanira mu kirere zagabye ibitero nijoro ku hantu yasobanuye nk'indiri z'abarwanyi b'intagondwa za Kisilamu ziri muri Pakistan. Ubutumwa bwashyizwe ku rubuga rwa X buvuga ko ibitero byibasiye ibirindiro biherereye mu ntara za Balochistan ndetse na Khyber Pakhtunkhwa, bikaba byarakoreshwaga mu gutegura ibitero byambukiranya umupaka. Pakistan yo yahakanye ko hari ibice byayo byatewe. Afghanistan nayo ivuga ko yo na Pakistan bihora bishinjanya gucumbikira ndetse no gutera inkunga imitwe y'abahezanguni n'intagondwa. Chancellor urakoze cyane Anne Marie.
Dutangure ano makuru ku buryo buramvuye muri Kongo abashinzwe amagara y'abantu mu ntara ya Kivu ya ruguru batangaje ko umwana w'umukobwa w'imyaka 6 yari yanyurujwe avanwa mu bitaro aho yari karavurirwa Ebola yabonetse kandi ubu yasubiye kwa muganga imusiyenene aho ubuzima bwiwe buvuga ko bumeze neza. Idonido na Juvantine Muragije Maria. Umuyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa byihutirwa byo guhangana n'ibyo cyorezo muri iyo ntara Dr. Rubambo Maboko Gaston yavuze ko umwana n'umubyeyi we bageze muri icyo kigo kwa gatatu. Ikindi yatangaje nuko ubuzima bw'umwana buhagaze neza ndetse ngo arimo koroherwa. Ibi bibaye nyuma yuko kuwa kabiri hatangajwe ko umwana na nyina bari baburiwe irengero. Byaje kumenyekana ko bari bashimutswe n'itsinda ry'abagabo bitwaje intwaro babakuye ku bitaro biri mu gace ka Katwa bavuga ko batashakaga ko umwana ajyanwa mu kigo kivurirwamo Ebola. Amakuru aturuka mu nzego z'ubuzima avuga ko kuva iki cyorezo cyatangazwa ku itariki ya 15 kwezi kwa gatanu uyu mwaka abantu 76 bamaze kwandura Ebola muri iyo ntara, muri bo 45 bakaba barapfuye. Abashinzwe ubuzima bavuga ko ubwoko bwa virusi ya Ebola buzwi nka bundi buryo bwamaze gukwirakwira mu ntara ya Ituri, Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Intara ya Ituri niyo yibasiwe cyane n'iki cyorezo kuko 91% by'abamaze kwemezwa ko banduye Ebola muri DRC. Tubandanije amakuru muri Kongo nyene mu bihe vya mbere bihangayikisha cyane niyo muntu hishwe na Ebola uburyo abapfuye bafatwa kandi bagahambwa burafise uruhara runini kukungena ikiza gishobora gukwiragira vuba. Ibivugwa ko uguhamba byagiye bifatwa nka kimwe gikomeye mu kwanduza abantu benshi Ebola. Muri Ituri imigwi y'abafashwa gushingura abishwe na Ebola ifise uruhara rukomeye mu kugwanya iki kiza. Ni inkuru ya Ansoy muva mu Jujyane Marini we mwiza. Aka kanya ni ibihe by'akababaro gakomeye hano hanze y'ikigo cyita ku barwayi ba Ebola. Inyuma yanjye hari umuryango utegereje umwana wabo. Twabonye bamwe mu bakozi b'ubuzima bari imbere bambaye imyambaro yabugenewe ibarinda kwandura bazana umurambo wasaga n'uw'umwana. Kandi ubu abakorerabushake ba Croix Rouge bamaze kuhagera. Nabo bagiye kwambara iyo myambaro ibarinda kwandura, hanyuma abaganga bari imbere bahite babashyikiriza uwo murambo. Tugiye guherekeza umuryango w'umugore w'imyaka 34 wari ufite abana 4 yishwe na Ebola. Uwo ni Simon Niar, se w'uwo mugore witabye Imana. Ntiyarwaye igihe kirekire, yamaze indwi imwe gusa arwaye, hanyuma aritaba Imana asiga abana biwe. Sinzi uko tuzobasha kwihangana no gukomeza ubuzima. Ubu tugeze ku irimbi rya Nyamurongo kandi ikipe ya Croix Rouge yambaye impuzankano zera zikingira. Bamaze kumanura isanduku irimo umurambo bayishyira mu mva. Hano hari abanyamuryango bake baje kumuherekeza. Uyu ni umuhango mugufi cyane. Ntekereza ko iyi ari yo mihango yo gushyingura yihuse kurusha indi yose nigeze kwitabira. Hafi y'umuryango wa Simoni hari Joel Lonzana Kombu ari wenyine apfukirana imva ya nyina. Mu minsi mike gusa yapfushije bashiki be 3, muramu we ndetse n'ababyeyi be bombi. Uyu munsi ni umunsi wa 6. Naje hano kumva gusezera bamwe mu bagize umuryango wanje. Ejo nashinguye data, none uyu munsi murambona nkiri hano nje gusezera mama. Nshaka kubwira abantu bose ko Ebola rukuri, Ebola irahari cyane. Ndatekereza ko ari igihombo gikomeye cyane ku muryango wanyu. Ubu uriyumva ute? Biragoye cyane kuri jewe no ku muryango wanje wose. Sinzi niba ibi bizobandanya gutya kandi sinzi uko bizogenda muri kazoza. Ebola n'ukuri, Ebola irahari rwose. Ntabwo nigeze mbona ibintu nk'ibi. Hano hari imiryango myinshi cyane yaje gushyingura abayo uyu munsi gusa kandi bambwiye ko biba buri munsi. Hari imva nyinshi zikiri nshya zimaze gusubizwaho itaka. Hari n'imva nyinshi kandi zikirimo gucukurwa uyu munsi. Umubare w'abashyingura ku irimbi ry'Ibuniya ni munini cyane ndetse n'abaturage baho ubwabo bavuga ko ibatari bisanzwe. Ishyirahamwe mpuzamahanga rya Croix Rouge ndetse na Croissant Rouge rivuga ko amagana y'abakorerabushake bo mu baturage biyandikishije kugira ngo bafashe imiryango gukora ishyingura ryizewe kandi ririnde ukwirakwira rya Ebola. Maria Munoz ni umuhuzabikorwa ushinzwe ibibazo by'ubuzima byihutirwa. Aha aranyere ku buryo bahinduye imifuka ishyirwamo imirambo kugira ngo imiryango ibashe kubona ndetse no gusezera ku babo mu buryo bwizewe kandi butabangamiye ubuzima bwabo. Akenshi imiryango ibishaka kumenya neza ko umuntu uri muri uwo mufuka
umufuka ari uwabo koko. Dushobora kubereka mu maso h'umuntu wabo nyuma y'uko umufuka ufunzwe neza kandi umaze guterwa imiti iwurinda gukwirakwiza ubwandu. Hari n'izindi mpinduka dukora zirimo gushyira muri uwo mufuka ibintu bwite cyangwa imyambaro umuryango wifuza ko umuntu wabo ashyinguranwa nayo. Muri ubu buryo bw'imikorere hanabaho guhagarara gato igihe cyose hagaragara amarangamutima y'akababaro cyangwa icyunamo gikomeye. Niba umuryango ukeneye igihe kinini kurushaho barabaha umwanya uhagije. Ni igihe kigoye cyane ku baturage ndetse no ku bakorerabushake bagerageza kubafasha guhagarika ikwirakwira rya Ebola. Nubwo ari akazi karimo imbogamizi nyinshi, ni ingenzi cyane mu gufasha kugenzura ndetse no guhashya iki cyorezo. Tuve muri Kongo tuje mu Rwanda aho sentare yatesheje agaciro igisabo cy'umumenyesha makuru Theoneste Nsengimana cyo gufungurwa vy'agateganyo kubera impamvu z'ubugwayi. Nsengimana yari yabwiye sentare ku buzima bwiwe butifashe neza kandi ko bigoye kubahiriza amatariki yo kubonana na muganga hamwe no gufata imiti neza mu gihe akiri mu ibohero. Nsengimana areganwa n'abandi bantu 9 mu rubanza bagirizwamo umugambi wo guhungabanya canke kugirira nabi ubutegetsi bw'u Rwanda. Idonido kuri inkuru ni Jean-Claude Mwambutsa. Ni icyemezo cyafashwe uregwa habungarizwe n'ubushinjacyaha batari mu cyumba cy'iburanisha. Umucamanza yavuze ko icyemezo cye cyashingiye ku mpaka zabaye hagati y'uregwa n'ubushinjacyaha. Nsengimana yavuze ko kurekurwa by'agateganyo aribyo byatuma abasha kubahiriza gahunda y'abaganga ku burwayi bwe bwo mu nda mu bihe byashize. Nsengimana akavuga ko yagiye tubahiriza gahunda zatanzwe na muganga kubera ko gereza itamujyanyeyo. Nsengimana yari yabwiye umucamanza ko arekuwe by'agateganyo byamufasha kubahiriza gahunda zikomeye zirimo nk'izo gukorerwa ibizamini runaka by'ubuzima. Uruhande rw'ubushinjacyaha rwo ariko rwavugaga ko impamvu zivugwa na Nsengimana zidakwiye guhabwa agaciro kuko atagaragaza niba gereza yaranze kumuvuza. Ubwo umucamanza yaburanishaga iki kirego, ubushinjacyaha bwari bwemeye ko bugiye gukurikiranira hafi ibivugwa na Nsengimana. Raporo yakozwe n'ubushinjacyaha nyuma yo gusura gereza ya Nyarugenge ngo yagaragaje ko ibyo Nsengimana asaba bidafite ingingo zibishyigikira, ngo yifuza gufatira imiti mu bitaro atayifatiye aho afungiye, ariko ngo ntagaragaza impamvu zikomeye zituma byifuza. Theoneste Nsengimana atawe muri yombi mu mwaka wa 2021 ashinjwa kuba mu mutwe w'abagizi ba nabi kimwe na bagenzi be barezwe kandi umugambi wo gushaka kugirira nabi ubutegetsi ndetse no gukwirakwiza impuha zigamije kwanduza isura y'u Rwanda mu mahanga. Ibirego byose bishingiye ku mahugurwa. Umushinjacyaha avuga ko wari umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi nk'uko byavuzwe n'ubushinjacyaha. Itsinda ry'abantu 9 ryari rigizwe n'abayoboke b'ishyaka Darfa Umurinzi ryashinzwe na Victoire Ingabire. Kuri Nsengimana we ariko avuga ko yafashwe mu gihe yari mu kazi ke k'itangazamakuru agahakanira kure imigambi mibi aregwa n'ubushinjacyaha. Uyu muyobozi wa televiziyo ikorera ku murongo wa YouTube Umubavu TV yamaze kwiregura, cyakora iminsi ya nyuma y'iburanishwa rye yayimaze ahagaze wenyine imbere y'umucamanza nyuma yo gutandukana n'abanyamategeko Gashema Felicien na Bruce Bikotwa. Uregwa ari ufashe umwanzuro wo gutandukana nabo. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango i Kigali. Arakoze cyane Jean-Claude Mwambutsa. Reka tumira amategato. Tubandaniriza amakuru yacu mu Burundi aho umukuru w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaje aho bukera azohimbaza imyaka 6 amaze ku butegetsi mu kiringo ciwe c'imyaka 7. President Ndayishimiye yavuze ko iyo myaka yose atacarakora ngo kuko yahora ku ishuri ryo kwigaho uburyo bwo guteza imbere igihugu. Yabivugiye mu gikorane c'amasengesho yo gushima Imana. Igice kinini c'ikiringo ca Ndayishimiye amaze ku butegetsi caranzwe n'ubukene bw'igitoro n'amafaranga y'agaciro ivyagize ingaruka zikomeye ku butunzi bw'igihugu. Ni inkuru ya Prime Ndikumagenge. Ayo masengesho y'umuryango wa President Evariste Ndayishimiye yo gushimira Imana ku myaka 6 amaze ku butegetsi yatanguye ejo akaba ariko arabera Muyinga mu ntara nshasha ya Buhumuza. Mu gikorane President Ndayishimiye yavuze yuko yahora ku ishure none ubu yatahanye diplome y'ingene igihugu cotera imbere. Iyi myaka 6 mbere no babwira mbere ko ataco ndakora kuko nariko ndiga narose diplome rero, kuko ubu namenye ingene barondera uburyo buteza imbere igihugu. Kare nta warabizi aguma avuga ngo makunga zompa
iyi gihe rero maze cyari igihe cyo kwiga ubu rero naramenye icyo nicyo cya mbere ndabemereye n'amajambo ashobora gufatirwa hafi n'abasanzwe banegura ko ku butegetsi bwiwe igihugu casubiye inyuma na cane mu butunzi. Ni mu gihe ariko umugambwe wiwe wa CNDD-FDD washimye ivyo amaze kurangura uca umugena ngo azokongere kwitoza mu matora ategekanijwe mu mwaka uza. Naho Perezida Ndayishimiye avuga yuko atacarakora muri iyo myaka 6 arahindukira agashimira abarundi ko batihenze mu kumutora. Ndabakeze kuko ntimwahushije, iyo mwahusha amanara bataye mu manga nimwatoye impumyi. Perezida Ndayishimiye yagarutse kandi kuri kimwe mu bivugwa cyane mu Burundi muri iki gihe, ihonyabwoko ry'abahutu umugwi ujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi Sever wemeje ko ryakozwe mu 1972 rikanemezwa n'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Naho leta yiwe atategeko ryo kuryemeza irashiraho, Perezida Ndayishimiye avuga yuko ryakozwe kandi ryakozwe n'ubutegetsi bwari buhari. Birambabaza cyane iyo bumvise ngo ihonyabwoko bw'72 bagaca bumva umenga n'abatutsi barikoze. Nagira ndabaremeshe rijyaho ubwoko ntiryakozwe n'abatutsi, ryakozwe n'indongozi zari zirongoye igihugu. Abo nabo ntibagira ubwoko, byakozwe n'indongozi, ntagiye uzobesha ngo vyakozwe n'ubwoko. Kuva ejo hazohasigaye umwaka wuzuye neza na neza kugira harangire ikiringo c'imyaka 7 Ndayishimiye yari yatsindiye mu 2020. Mumvo n'imvano yo kuri wa gatandatu yerekeye abaserukira ibihugu vyabo mu makungu abo bita ba ambassadeur. Abo bantu bajejwe imirimo yihe bafashiki abanyagihugu babo baba muri ivyo bihugu. Ivyo ni bimwe mu bibazo buzoronkera inyishu ejo aho bukera. Mu makuru y'imyidagaduro twabateguriye kuri uyu mugoroba mu Rwanda, ibiteramo vya Summer County Tour 2026 birabandanya aho Bruce Melody, The Ben, Kitoko na Bwiza bazoteramisha abantu i Nyagatare kuri wa gatandatu. Iki kikaba ari igiteramo ca kabiri mu rugendo rwo kuzunguruka muri ico gihugu. Aya n'ayandi atandukanye mu yavugwa mu myidagaduro twayateguriwe na Latifa Mutesi. Duhereye mu Rwanda ejo kwa gatandatu tariki 20 ku kwezi hazakomeza ibitaramo bya Summer Country Tour 2026 bizakomereza mu karere ka Nyagatare. Ni ibitaramo biri guhuza abahanzi barimo Bruce Melody, The Ben, Kitoko ndetse n'umuhanzi kazi Bwiza. Iki gitaramo giteganyijwe kubera mu karere ka Nyagatare kizaba ari icya kabiri mu ngendo z'ibitaramo byinshi bizenguruka igihugu. Mugiruka kubera i Musanze ku itariki ya 13 ku kwezi kwa gatandatu, The Ben yahamije ko yarushije Bruce Melody. Uyu muhanzi wese ko yabifashe kukamya ko kiriya gihe byari ukumuha ikaze mu bitaramo bye, ubu noneho akaba ari bwo yaje yakumva uko bimeze. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye imyidagaduro. Umuhanzi w'icyamamare Stromae ufite inkomoko mu Rwanda yongeye kwandika amateka ku rwego mpuzamahanga nyuma yo kugira indirimbo 3 mu ndirimbo 10 z'igifaransa zakunzwe cyane ku rubuga rwa Spotify hanze y'Ubufaransa. Ibi byatangajwe na Spotify ku munsi w'ejo tariki ya 18 uku kwezi binyuze muri raporo yagaragaje indirimbo ziri mu gifaransa zumviswe cyane ku isi hose mu mwaka wa 2025. Ku mwanya wa mbere haje indirimbo ya Stromae yitwa Mamia Enemy yakoranye na Pomme. Izindi ndirimbo za Stromae zagaragaye muri uru rutonde ni Alors on danse iri ku mwanya wa 5 ndetse na Papa Wuti iri ku mwanya wa 9 yongeye kwamamara cyane nyuma yo gusubirwamo hifashishijwe ikoranabuhanga rya AI. Raporo ya Spotify igaragaza ko umuziki wo mu gifaransa ukomeje kwamamara ku rwego mpuzamahanga wiyongereyeho 134% mu myaka 5 ishize ndetse ukazamuka 14% hagati y'umwaka wa 2024 na 2025. Ibihugu byagize uruhare runini muri iri zamuka birimo Ubuhinde, Misiri, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubudage, Ubuholandi, Ubwongereza, Indonesia ndetse na Espanye. Reka dusoreze ku nkuru y'akababaro ivuga ko producer w'indirimbo za hip hop wari waranatowe muri Grammy Awards mu myaka ishize. Takeith yitabye Imana afite imyaka 29. Takeith mu mwaka wa 2019 mu bihembo bya Grammy Awards byari bibaye ku nshuro ya 61 yahawe igihembo kubera uruhare rwe mu gutunganya indirimbo Sicko Mode y'umuraperi Travis Scott, imwe mu ndirimbo zakunzwe cyane ku isi muri uwo mwaka. Nyuma y'imyaka mike mu mwaka wa 2024 yongeye gutoranywa muri Grammy Awards bitewe
y'indirimbo Rich Flex yakozwe n'abaraperi Drake ndetse na 21 Savage. Nk'uko polisi yo mu mujyi wa Nashville yabitangaje, Takeith amazina ye nyakuri yari Britavious Chambers yasanzwe yapfiriye mu nzu yabagamo nyuma y'uko abapolisi bari bagiye kureba uko amerewe. Polisi yavuze ko kugeza ubu nta bimenyetso bigaragaza icyateye urupfu rwe, niba cyaba ari igikorwa cy'urugomo cyangwa icyaha. Icyakora kiracyari gukorwaho iperereza mu gihe hategerejwe ibisubizo by'isuzuma ry'umurambo. Takeith yari umwe mu baproducer bamenyekanye cyane muri muzika ya hip hop, akaba yarakoranye n'abahanzi bakomeye barimo Beyonce, Eminem, Lil Nas X ndetse na Jennifer Lopez. Urupfu rwe rwateye agahinda abakunzi ba muzika ndetse n'abahanzi benshi yakoranye nabo. Arakoze cyane Latifa Mutesi. Uyu ni umwanya w'amakuru y'inkino hamwe na Yves Bucana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwireho neza abakunzi ba BBC. Mexique, kimwe mu bihugu byakiriye irushanwa ry'igikombe cy'isi, yabaye ikipe ya mbere yabonye itike yo gukomeza mu cyiciro gikurikira nyuma yo gutsinda Korea y'Epfo igitego 1-0. Ibyo bivuze ko izakinira i Mexico City mu mikino yayo yose, haba mu cyiciro cy'amakipe 32 ndetse no muri kimwe cya 16. Birashoboka kandi ko Mexique yazahura n'Ubwongereza niba ikipe itozwa na Thomas Tuchel izaba yabaye iya mbere mu itsinda, kandi Ubwongereza bukanatsinda umukino wabwo wa mbere wo gukuranwamo. Mu yindi mikino yarayibaye, Afrika y'Epfo Bafana yashoboye kubona inota rimwe ubwo yanganyaga na Repubulika ya Czech igitego 1-1. Irasabwa kuzatsinda umukino wa nyuma izakina na Korea y'Epfo niba igomba kujya muri kimwe cya 32. Ubusuwisi bwo bwanyagiye Bosnia Herzegovina ibitego 4-1, bugira amanota 4, nabwo bushobora gutera intambwe nziza yo kubona itike. Indi kipe yegereje kubona itike ni Canada, yaraye ishose Qatar ibitego 6-0, nayo igira amanota 4. Noneho turebe imikino iteganyijwe muri iri joro. Ikipe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika irakina na Australia. Ikipe ya Maroc nayo irakina umukino wo gupfa no gukira na Scotland, kuko ari wo uri bwerekane niba ishobora kubona itike gukomeza muri kimwe cya 32 nyuma yo kunganya 1-1 na Brazil mu mukino wa mbere. Naho mu rukerera ikipe ya Brazil irahura na Haiti, mu gihe Turukiya ikina na Paraguay ejo kuwa gatandatu, kandi Ubuholandi buzahura na Swede, mu gihe Ubudage buzahura na Cote d'Ivoire. Andi makuru avugwa mu gikombe cy'isi, Irani iritegura kuregera ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ku bijyanye n'amabwiriza adasanzwe y'ingendo, bavuga ko ari kubabera inzitizi zikomeye mu gikombe cy'isi. Mutesi Latifa. Ukurikije amabwiriza agenga viza zabo, Irani yemerewe kwinjira n'indege muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umunsi umwe gusa mbere y'uko umukino wabo uba, kandi basabwa guhita basohoka muri icyo gihugu kuri uwo munsi umukino wabereyeho. Ibi byatumye umutoza mukuru Amir atangaza ko Irani ariyo kipe irenganywa cyane kuruta izindi muri aya marushanwa, nyuma yo kunganya ibitego 2-2 na New Zealand i Los Angeles mu mukino wabo wa mbere. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Irani, ryavuze ko inzitizi z'ingendo bahura nazo zitandukanye n'ihame ryo gutanga amahirwe n'imigendekere imwe ku makipe yose yitabira irushanwa, kandi bishobora kugira ingaruka mbi ku myiteguro y'amakipe. Iryo tangazo rirashimangira ko kubera izo mpamvu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Irani riri bugaragaze ku mugaragaro kutanyurwa kwaryo, kandi rishyikirize FIFA ikirego mu buryo bwemewe n'amategeko. Yves. Urakoze cyane Latifa. Hagati aho perezida wa FIFA Gianni Infantino yasuye ikipe ya Iran mu cyumba cyo rwambariro nyuma y'umukino bakinnye na New Zealand, mu gihe ubushyamirane bukomeje. Abantu b'ingenzi banyuranye barimo abakozi bafasha ikipe bimwe viza zibemerera kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Iran ryasabye FIFA gukurikiza amahame yo kutabogamira ku ruhande urwo ari rwo rwose no gukurikiza amategeko agenga amarushanwa. Ayo niyo y'imikino nabateguriye, Gendi Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Ubu naho Yvette Kabatesi yaduteguriye ikiganiro Baza Muganga, aho twumva ibijanye no guhoma amenyo.
muraho neza. Guhoma amenyo ni bimwe mu byifashishwa n'abaganga igihe umuntu agize ikibazo cyayo. Ese bikorwa bite ndetse ryari? Turi kumwe na muganga Jose Uwamariya mu ivuriro Polyclinique Medico Sociale. Guhoma iryinyo rero bijyana no kurisana, ni ukuvuga ngo ni uguhoma ahantu hangiritse bituma nyine ryongera kugarura umwimerere waryo. Ni ukuvuga rishobora kuba rifite umwobo ushobora guterwa cyane cyane n'uburwayi, kwa kundi umuntu arwara nk'imungu y'amenyo rigashirira rigatoboka, iryo ngiryo rirahomwa. Rishobora guhomwa nanone kubera ko ryacitse, nk'umuntu yaguye ricitsemo kabiri, naryo kugira ngo rigarure umwimerere waryo naryo rirahomwa. Ikindi rishobora kuba rifite umubyimba mutoya cyane tutajyanye n'ayandi menyo, ayo nayo ashobora guhomwa kugira ngo asubizwe mu byimbo usanzwe. Irindi nanone rishobora guhomwa ni igihe rifite nk'ibara ririho ry'umwimerere, wenda tuvuge hari nk'abantu batura nk'ahantu hari nk'amazi arimo imyonyo, ugasanga bafite ibintu by'amabara ku menyo ariko bidatewe n'uburwayi, ahubwo ariko ayo menyo ameze mo imbere mu biyagize harimo ayo mabara. Noneho ubwo umuntu nawe udashaka iryo bara ry'ayo menyo ashobora kuzana we tukamwomera kugira ngo turihe ibara risa n'amenyo asanzwe. Ayo ngayo muri make niyo menyo akunda guhoma. Ese umuntu ashobora kwibaza biriya bintu bakoresha bahoma kubona bimeze nk'ibikomeye, hari n'ababyita isima, bikoze mu ki? Ibihomesho bigira amoko menshi ariko ni sima niko tuyita natwe, wenda dufashe ikigereranyo nuko ari sima yo mu buryo nyine bwabugenewe. Bigira amoko menshi, hari ibisa n'amenyo neza, hari ibivangwa bikiyumisha, hari ibyumishwa utumashini twabugenewe, byose biba ari sima, cyangwa hari n'ibivagishwa n'akamashini ariko byose babyita sima. Hari n'abavuga ngo ni ukuyaporomba, kera bajyaga bashyiramo ibintu bivanze na pro, ubu ntibigikoreshwa cyane, ariko iyo bavuze sima ntabwo baba bagiye kure yabyo cyane. Rero bikorwa gute mu by'ukuri kwa muganga? Hari uburyo bwo kubikoramo, hari intera nyinshi bakorwa. Habanza icyambere, nimba ari iryinyo ribabaza ryarwaye, ushobora kuzamo gutera umurwayi ikinya kugira ngo ataza kubabara mu gihe cyo gukuraho umwanda. Ni ukuvuga ngo buri gihe kugira ngo isima ifatane n'iryinyo hari uburyo bwo gusukura no gutegura rya ryinyo ryasigaye kugira ngo rize gufatana neza na ya sima. Wenda nk'urugero nk'iryinyo ryacitse, hazaho uburyo bwo gutegura iryasigaye kugira ngo nirinza guhura na ya sima ibashe gufataho neza bitewe n'ibyo ikozwemo, kugira ngo itaza kurenga ntiringanire neza. Mbese igisaba ni ukuhategura ubundi ikiyumisha cyangwa se ikumishwa n'utwo tumashini twabigenewe. Iyo umuntu agize ibyo bibazo ntaze guhomesha iryo ryinyo, hari ingaruka byamutera? Guhomesha iryinyo nyine bituma risubirana akamaro ryari rifite. Iyo utaje kurihomesha, tuvuge ryararwaye imungu, rikomeza rimungwa rikagera rigashiraho akaza kuritakaza. Ikindi nk'iryo ryacitsemo kabiri, rikomeza rijyamo imyanda kuko cya gice cyagenewe kuririnda nta kiba kikiriho. Uko rikomeza kujyamo imyanda niko amamikorobe yinjira mu mubiri kuko rirangaye, ukaba ryakurizaho kubyimba, nabwo ukaba waritakaza. N'ubwo busembwa nabwo rero iyo rihomwe iryo pfunwe rirashira, ukabaho mu bihe by'umunezero ushobora guseka wisanzuye. Iyo umuntu ahomewe iryinyo cyangwa se amenyo, ibyo bintu bamishiriho bimara nk'igihe kingana gute? Akenshi iyo byagiyeho neza n'umurwayi akubahiriza amabwiriza yatanzwe, biba bigomba kugumamo bikabana naryo ubuzima bwose. Habaho igihe dushyiraho ibibanza cyangwa by'igihe gitoya kugira ngo tuvure, wenda yari afitemo nk'ama infection ryaratangiye kumurya, icyo gihe tukabanza tukaryoza tugashyiramo ibihomo bya mbere bimeze nk'umuti, ryamara gukira hatakimubabaza akaza tugashyiramo ibihomo bya burundu. Ni ukuvuga ngo guhoma buri gihe bijyana no guhoma bya burundu. Bishobora kuvamo wenda bitewe na kondisiyo cyangwa uburyo umuntu yakozemo, wenda umurwayi ntiyasama neza amacanshwa akaba yajyamo, cyangwa se n'umurwayi akaharisha igihe kitageze, cyangwa se nk'iryo twasannye ry'imbere akaba yaririsha ibintu bikomeye cyane, kuko nubwo riba risa n'amenyo ntabwo riba ari amenyo meza. Haba ari ibyo abagomba kwirinda, yaba mu gihe turimo kumuhomera, yaba no mu gihe atashye. Muganga Jose Uwamariya watubwiraga ku bijyanye no guhoma amenyo arakoze. Twibutse abaduteze amatwi ko dukomeza kwakira ibibazo Kigali nibwo asanduka amabaruwa 2790. Ku bakoresha ikoranabuhanga naryo mushobora kutwandikira kuri email ya bazamuganga@gmail.com. Muramukeho. Arakoze cyane Yvette Kabatesi n'umuganga bayaga. Ni na hano rero turangirije amakuru yacu kuri uno
wa gatanu igerekerezo rya 19 ukwezi no kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026. Gusa ndabibutse ko mu Rwanda sendare nkuru yatesheje agaciro igisaba cy'umumenyesha makuru Theoneste Sengimana yasaba gufungurwa vy'agatekanyo kubera gwaye. Naho mu Burundi President Ndayishimiye ari mu masengesho yo guhimbaza imyaka 6 amaze ku butegetsi, yamara ngo ntacarakora kuko ngo yari kwishure, ariko ngo ubu yanonse diplome muri za nkino z'igikombe c'isi. Mu nkino z'uyu mugoroba n'iri joro leta z'umwe ziratana mu mitwe na Australia, Maroc isekane na Ekose, Haiti yipime kuri Brazil, nayo Turukiya itane mu mitwe na Paraguay. Aya makuru yahagarariwe na Latifa Mutesi, mu buhinga bw'ivyuma yari Max Okot. Chancellor Abimana nkaba ndabashimiye ndabipfuriza kuronanirwa aho muherereye. Weekend nziza.